بله تماشوانین هجال پیوندین ترکیه و سوریه دیاره کو دگهنا آسته که کو نیزیگاه یک زنا بنا شام و انقره ده دکاره رو بده رو را روسیه دوی پیوندیه ده چیه هم در باسی بیرمینگهان دبن اکادمیسیان دکتر زارا صالح میوانی منن سلاف بوده دکتر زارا دکتر زارا وکی کو دیاره yani Rusya zêdetir vê mijarê derdixe pêş dixwaze rolek sereke di pêwendiyat navbêna Şam û Enqere de bilîze gelo nêzîkahiyek nêzik e di navbêna Enqere û Şamê de. دم باش جمال سلابوتا وحمود تماشبانا بێگومان يعني ev mijar nenûwa dedît berîna Rusya hewl da zêdeyê sal û nîvekê bêhtir jî lê sala bihurî yani berî salekê hingî ev mijar hate rawistandin nexasin piştî ku hilbijartin dawî bûn yani ew şert û mercên Esed Tirkiye nikaribû pêk bêne û rawistiya lê niha dedît îro yani siyasetê de tiştekî yani wekit bêwek xwe namêne berjewendî ne yani îro Rusya dixwaze kaxetên xurt bi dest xwe bixe nêzîkbûnekê çê bike weke goberê dixwest navbera Enqera û Şamê de dixwaze ku bi serpiriştiya wê bê bêhtir yani ev jî dikeve bin yani hêzkirina xurtkirina kaxetê wên wê dijî hebûna Amerîka li vê deverê tedî li deverên Kurdî û hin deverên bin serpiriştiya Hesedê de ne. Kek zara mümkün e ku Enqere û Şam nêzîkahiyekê cepheyekê li hemberê Hesedê vekin. Ji xwe tedît ev armanca îro gava Esed dibêje lazim e Tirkî derkeve yani weke dagirker Tirkî jî vî tiştî yani berê red dikir niha îro yani axaftina wê nermtir e yani îro gav nedî ku karibê opozisyonê ya got min destê wê de ne wana nêzîkî rejîmê bike teyit ev vekirina vî derî ev zindên jî yek ji wa gavaya ew şertê Tirkiyê sereke mesela Kurdiye pirsgirêka Kurdiye vir de eger Esed karibê alîkariyê bike bi Tirkiye re dijî Hesedê yani rêveberiya Xweser ez bawer dikim wê bigihne yani her du berjewendiye we her duwa jî weke dagirkerên Kurdistanê doza Kurdiye tevlû ku mesela projeya rêveberiya Xweser ne projeyeke Kurdî yani Umma Demokratiya û Biratiya Gelan ne daxwazî Kurdaya yani yekser lê tevlû wilo jî ew dibîne devereke Kurdî wê Tirkiye razî bibe ku ew sînor tev de bikeve bin destê rejîmê de wî çaxê yani ew armanca Tirkî pêk tê ji xwe berê jî Tirkî ew guhertina demografî li devera Efrînê serêkanî wa pêk anî yani eger îro Tirkî derket ji Sûrî jî me bê piştî demekê ew armanca wê stratejî hate pêkanîn rejîm jî razî ew Tirkî jî wê divir de razî bê ez bawer dikim ev ne yani hinekî hesantir dike yani lê divir de yani divê em ji bîr nekin Amerîka jî hîn li wira pêwendiya Amerîka û Tirkiye hene yani Amerîka berîn he ji dayê xuya kirin ew nerazî ye ji pêwendiyên vekirina esayîkirina pêwendiya bi rejîma Esed re bê ku Esed tiştekî yani kar bêne yani heta niha yani tiştek kar ne yani Doktor Zara her wiha dixwazim bizanibim niha ev pirsgirêka got navbêna Hesedê û berevaniyan niştimanî del dêra zorê birê ve diçe û li hin deverên din jî çendîn caran alozî di navbêna Hesedê û hêzên ku nêzîkî rejîma Sûriye derketine. Gelo mümkün e rejîma Sûriyeyê riyekî wisa bidê pêşiya xwe hebûna Hesedê ji bo wê bi xwe jî zerarmend e. Kerem ke dîtina te çawa. Belê yani ev na ji xwe yani rejîma Esed dest pê kiriye yani ji dema ku ew êl û eşarên Ereba bêhtir we piştgiriya wa kir we û Îranê niha jî ew hêzên niştimaniyê ku hate bi nav kirin ew jî yek ji kaxetên rejîmê ye rejîm bi xwe yekser nikare yani
إيريشا دجي هسه بكيش نجبر جوج هسه دترسيج بر مثلا أمريكا يعني أو روسيا وأمريكا في وندي يعني الهفكرنا كواها ورجيم جي نا أماده يقو روبروبوني بأمريكا ربكيت فردا باكا غطاوي بكار بيني وقت از باوردكم وكا نامايا وكا دزنيشان كرني كيش بو تركي جنوبا از امكارن حتى هن راديان ام بهافرة دجي هسه دي كار بكن يعني او جبرقو رجيم جي هالوستاوي دجي يا هالوستاوي يا تركي يكاد درباري برسكريكا كردي دا سركا ودرباري افري فبريا خسرقو او هردو آلي قبول ناكن يعني تدخوازي بيجي دكتور زاركو دي براتيكي دا دي راستيه دا ريگريا نزيكاهية كأنقرة وشامي كو بكاربن كنترولا خل سر روجاباي كردستاني بكن ريگريا و أمريكا بخويا نحس هديش كرمك يعني حتى انها تديد سياسته ده هرتش ممكنة يعني اللي حتى انها تهل وسج علي أمريكا در نكتيا تديد او مثلا البجارتين أمريكا راسي هنا كي وي مجار الجم وانا نقل كي يعني ولو جرينج بي اگر تشتك هاتو تشيبو از باورتكم يعني لقور هالوستا أمريكا برينها يعني زيجي او نرازيا جوي هالكفتني وي هلبت نرازي بيج تشتكي هالو ريش بيجبرقو حتى قو أمريكا الوي دفريا از باورناكم تشتكي ولو بي بجراندن يعني لي يعني تشتكي انه ممكن نينا اللي از باور ناكم يعني اف تشتيقون هاد بي يعني حموجي تركي روسيا تخوازي درفتي بقريش في مجولبونا امريكا بالمجارتنا ودخوازين يزيكبونا كي تشي بكي لي ام جبير نكن كاك جمال يعني بيا دي يانجي ريفبريا خسر بيوندي خو بشاميرا قط نكرنا يعني حمو بجاردا امكارن بيجن دبي يعني راستا خافتن تشي دبل سر ميديا لي تشتكي نابروا تركي دا تشي نبوا تملقوا يعني كارن بشتي ما هكي طاشتيل الشامي بخون وفرافيني الانقره بهفره بخون وكا مالباتجي وكا بري لي از باور ناكم يعني وي ولو بهساني بيت في دما هذا حتى قو امريكا ولوي دفريا بله گلک سپاس بوده دکتر زارا صالح بيرمنغهام لگل